musozi muremure ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kuba ikibaya yewe wa musozi muremure ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka Usarura wabyo Ndutira tuzaneseka tubona ibyo twabize. Point ya kane, ingingo ya kane. Ubwo batari bahari mwihangane. Wenda ku cyumweru nimugoroba nibwo nakora kasamari gatoya ariko uyu munsi ho ndahita nkomereza nanjye n'umwanya mutoya ndabwiriza nka wa wundi ntago ndi butindi. Impamvu ya kane no kubera ko hari igihe cyo kubiba akaba n'igihe cyo gusarura. Hari igihe cyo kubiba akaba n'igihe cyo niko umubwiriza yavuze ibice bitatu yaravuze ngo hari igihe cyo kuvuka bakaba n'igihe cyo gupfa. Umuntu azavuga afite ibishyimbo ndakomeza ntanga urugero rwo guhinga azavuga ngo kino gihe ntabwo ari igihe cyo kwera kw'ibishyimbo iki ni igihe cyo kwera kw'ibi. Mureke babwire kano kantu hari ibizabikemerwa nuko twatanze haleluya hari n'ibizabikemerwa kubera ko haye abandi bantu imyenda hari ibizabikemerwa nuko wavuze abantu neza hari n'ibizabikemerwa nuko umuntu yasenze hari ibizabikemerwa no gutanga ituro hari ibizabikemerwa no kubana n'abantu amahoro hari n'ibindi bizabikemerwa no guceceka. Mwavuga ngo eme ugomba kumenya igihe cyiza ari gihe wobiba hari gihe umuntu azamahinga akamahinga nk'ibitoki ahantu haba imbeho nyinshi kandi ibitoki mu mbeho nyinshi ntibizabyera ibitoki bizabyera ahantu haba kubushuhi. Ugomba kumenya turi mu iye klima iyi mbuto ngiye gutera ngiye kwitera hehe ndayitera mu wehe butaka hanyuma iki ni igihe cyo kubiba kweli hari igihe cyo kubiba akaba n'igihe cyo gusara. Bibiliya yarushira avuga ngo wari igihe cyo guhoberana n'igihe kitari cyo guhoberana. Hari igihe cyo kuvuga amagambo menshi hakaba n'igihe umuntu agomba kuvuga amagambo menshi. Icya gatanu umuntu azabiba mu ibanga ariko akazasarura abantu bose babibona. Ko Bibiliya yavuze mu gitabo cya Matayo ibice 27 ngo haje ngo ari umuntu wabibye pastor wabibye ibintu arahinga ngo umujura araza ninjoro indirimbo Ndutira araza ninjoro ngo abibamo ikindi kintu urukungu. Ariko mwumve principe z'Imana ukuntu zimeze. Ntabwo Imana yavuze ngo wowe ubibye urukungu mu murima w'abandi urukungu ntabwo ruzamera. Imana yararuretse ruramera kandi yarubibye yihishe ninjoro abandi basinziriye kandi mu murima utaruwe. Ariko kubera ko ico umuntu ateye aco kigomba kumera Imana ireka byose birakurana. Kubiba rero tubiba mu ibanga ariko twaje gusarura ugasarura abantu bose babibona. Baho urugero rutoyi rubi hariho abantu umukobwa azasambana kihana icyaha cyo gusambana kandi agasambanira muri guest house muri lodge nta muntu uhari nta muntu umubonye nta numwitayeho akabaye kubwira ngo mumbabarire narasambanye bikarangira ariko kubera ko inda yagiyemo byarangiye ntago tuba tumenya ko yasambanye ariko iyo tubonye inda tuba tubona ko afite umusaruro w'icyo yakoze. Ariko icyo ni kimwe kibi ariko kandi hari n'ikindi cyiza umuntu ataje gusenga wenyine agakinga nta muntu wamubonye ariko yagera hano mu materaniro gusa tukabona afite amavuta. Kubera iki umuntu azabiba mu ibanga ariko gusarura umuntu azabibona ku musaruro wabaye. Ngombwa ngo amen bivuze iki nabuze pastor arimo kwakira ngo ari abantu ngo bagize icyo bakora tutamenye batanavuze ariko nibajya gusarura tuzabibona twese. Gogas
tutari kumwe kare nababwiye ngo ihame rikomeye ku isi kuruta yandi ni ihame ryitwa kubiba no gusarura. Nibyo hame. Uzikora ikintu mwibanga nta muntu kiza cyiza cyangwa kibi, ariko mu gitondo twese tukakibona umusaruro ni rusa, ni ikintu kigaragarira abantu bose. Ariko kubiba umuntu azabiba mwibanga acecetse, nta muntu ubizi, nta wabibonye, ariko yajya gusarura. Uzuca ku murima, je sinahinze ariko nagize umugisha, uzuca ku murima ukazuyego ni ibishyimbo bahateye, ni ibigori, ukazobona gusa barahahinze. Bwaca mu gitondo ugasanga hari utuntu twameze, ukaba ngo ni ibigori bari bateye cyangwa ni ibishimbo bari bateye. Kubera iki? Yabibye mwibanga, yabibye tutazi ikintu kiri mu butaka, ariko umusaruro uzugaragara abantu bose bakabimenya. Rero ndashaka kubabwira iki, ibyo mukora byose mwabikora mwibanga, mwabikora ahagaragara, umusaruro uzavamo uzagaragarira abantu bose. Mwavuga ngo amen. Hallelujah. Bibe byiza cyangwa bibe bibi, uzosarura. Kandi umusaruro ntuzawuhisha, ntabwo uzahisha umusaruro, ntibishoboka. Ntabwo uzahisha umusaruro, wohisha gusa kubiba, ariko umusaruro ntufite kuzawuhisha. Byanga byakunda abantu bazabona umusaruro. DJ wabyishe papa wanjye, wabikoze gute? Take this. Thank you. Yes. Kandi Imbaraga karimba twacu turimo kuri manywa nanjye ndimo yanyuzeho. Yanyomoje amavuta y'igiciro cyinshi, yapfutse inguma zose nari mfite. Agenda imuba yanyuzeho mbabaye, angirira ibambe n'urukundo, aranyomora arankiza, ishura imyenda yanjye yose. Nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wankuye mu mwijima. Nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye ibyiringiro, Wambere. wambereye Mwavuga ngo haleluya haleluya. hallelujah. Kuri nangingo nandimo kuganira basa ntagawa. Mvuga ngo umuntu azabiba ikigori kimwe mwibanga, hagahita haserukamo ikintu cyitwa umusigati, niwo mwagi. Umwagi ufite ibigori bitatu hano, kimwe bibiri bitatu, kandi buri kigori wagifata ugasanga kiriho imihiri umwe ufite nk'ibigori, ku buryo usanga ikigori gifite nk'indete nka 600. Haravuyemo ikigori. Bivuze iki Koffi? Bivuze ngo kubiba ni mwibanga kandi ubibye kimwe, ariko umusaruro ni byinshi kandi bigaragarira abantu bose. No, icyo cyangwa kubabwira niki? Nimushire muzo Ndutira ijambo yavuze kanangi ubushize nararivuze. Yesu yaravuze ngo abezwa mukomeze mugire gute? Mwezwe. Abandura mukomeze Mwandure. bisobanuye iki? Bisobanuye iki? Birasobanura ngo abezwa ni mwezwa nzobahemba nyakubahemba, abandura ni mwandure nzobahane nyakubahana. Sinshaka ko ari umuntu uzoje gehenomu atarabikoreye. Umuntu azoroge yica abantu 100, undi asome ku itabe muzosha ahantu hamwe, wanyweye amatabi menshi. None ukagendaga none uvuga ati hano hantu yemwe hano narahavunikiye, hano hantu mwamubona kujige henomu narahakoreye, ni mundeke ngende. Ariko no mwijuru nabwo kandi tuzogenda nka cya gisambo cihanye ku munota wa nyuma, carabayeho imyaka na 40 ingahe kitaragize ico gikora. Tuzoje mwijuru twarakoze umurimo w'Imana, twarabanye n'abantu neza, twarakoreye Imana. Nakadete kamwe umuntu azabiba gutya ukamusa muzamenya ngo ubuzima bwacu bwapfuye iki? Umunota umurahagije gukora amahitamo mabi, ubuzima bwawe bugapfa burundu.
umunota umwe urahagije gufata icyemezo kibi ubuzima bwawe bukaba burapfuye umunota umwe urahagije gufata icyemezo cyiza ubuzima bwawe bugahita buhembuka apana ntabwo ari ibintu byinshi ni umunota umwe bino ndabyanze ntangiye bino ibi ndabiretse ntangiye bino hinduka change mwavuga ngo amen satani arababesha satani nimba zakubwira ngo ari ikintu ukora mu ibanga kizoguma mu ibanga kereka icyo wihanye ukamugenda ukamufata cya giti ukamushikura neza ikintu wari wateye ariko gusa nukireka ngo warafuriye ngo ntikizomenyekana imvura izogwa kizomera tuzokibona umunota umwe imbere yawe ntitwawugereranya n'imyaka myinshi watubereye isabato nziza Mana uri mwiza ibihe n'ibihe icya gatandatu inshingano zacu ni ukubiba inshingano z'Imana ni ukumeza inzo nshingano pastor inshingano zacu ni ukubiba inshingano z'Imana ni ukumeza tacu wari ukeneye mukarumera ikomere icyo gusa wari ukeneye kwari kuyitangira gusa ikintu cyakurebaga kwari gutangira karumeri kuyikomeza ikaba nini kagera ku isi hose ni gahunda y'Imana tacu njewe Felix ntacu nari nkeneye ngo ivuga butumwa ryanjye rigere hano icyo nari nkeneye kwari kwemera umuhamagaro nkaza nsenga niyo mpamvu ntaza nsaba ivuga butumwa ikindeba ntabwo ari ugusaba ikindeba no gusoma no gutegura hanyuma ibyo nasomye Imana ikamenya aho bigomba kujya naho bigomba kwerekera abasaba ntabwo mvuze ko mukora nabi ariko mbabwiye ko twoshira imbaraga cyane si mu gusaba twoshira imbaraga mu gutegura kuko Imana nyiri bihe izi ko icyo kintu wabibye naho n'abantu bagomba kukiryaho aho bagomba kukirira jewe ndacasaba kabisa Imana ugo umugisha papa ni byiza ntabwo ari bibi umugisha wacu imbaraga ikitureba twebwe ni ukubiba ariko gahunda y'Imana ni ukumeza none dufite n'abandi bantu rero bashaka ngo Imana imeze icyo batateye dufite abantu bari aho basinziriye bategereje umusaruro w'icyo batabibye ariko uyu muririmbyi yaravuze ngo ababibarura ngo babirira ngo bazabona umusaruro ariko babibye bagira gute batamerewe neza nta muntu uzukura mu mufuka ngo atange amafaranga yiwe arimo guseka ntabwo ari amafaranga yasagutse ni amafaranga mu nyungu wari wabonye ariko agira umutima wo kuyatanga mbabwira ikindi Yesu yapfuye ari umwe ariko muri abakristo ibihumbi n'ibihumbi kubera iki ni indete imwe izigwa hasi hakavamo izindi ndete nyinshi cyane Yesu yaratwitangiye yafashe ubuzima bwiwe Imana yamubwira ngo njengeye kukubiba mu butaka uzovemo uzozuke ba Felix bakizwe na barunaka bakizwe niko gakiza dufite tugafite kubera ko ari umuntu Imana yemeye kubiba Imana yamubiba mwisi akaza gatanga ubugingo bwiwe amara gutanga ubugingo twebwe tugakizwa mumbwira ikintu mushaka kugeraho muri Katari hano ibintu bihugu bya Katari muzasoma amakuru za Katari ni igihugu kidakishijwe ariko umuntu wese uguze itike y'indege bakura pourcentage runaka za pourcentage runaka zikora iki ziragenda zigafata imfubyi n'abapfakazi babo fasha abantu badashobotse batishoboye barangiza Katari gakira cyane twebwe abangaba biciyemo hano bano wa Pentecost twiciyemo hano twenda gupfa n'ubukene umuntu utanga amafaranga menshi yakoze igitangaza ni 100 by'amarundi kubera iki kandi niyo dufite ariko muzi impamvu twarakishijwe ariko ama principe ari ku ruhande amahame ari ku ruhande ariko niba ushaka kugera kure cyane kizwa ariko ngiremo n'amahame y'ijambo ry'Imana tunamone icacumi kino cacumi tuba dutanga abapagani n'abakristo tugihuriyeho twese twogitanga twogira umugisha umukristo wagitanze yoja mu ijuru ariko yobona nibifatika umupagani wagitanze yobona nibifatika kiri ku isi nubwo atoja mu ijuru kubera ni ihame ry'Imana iyo muvuze ngo Amerika ni premier puissance muzamubwira ngo niki nuko abakristo babo bamenyere gutanga icacumi kandi atari abakristo cyane abaturage babo ni ikintu bazi ngo umuntu atanze icacumi arahabwa uwo mugisha gutanga niyo mpamvu biravuga ngo gutanga besha umugisha kuruta kugira gute ni principe
twebwe aho ngaho twabana twabinanirwa tugatangaza haleluya zirindwi twabinanirwa ngo nibasubizemo twabinanirwa ngo nidusenge hari ibintu bizanwa no gusenga hari n'ibizanwa no kubaha ama principe mwavuga ngo yeme abantu umuntu akamarara ijoro kunda kamwanga hanyuma akasengera abantu ngo abantu baranyanga ayi wowe ntibakwanga ni nabi yakugarukiye wasaruye ibyo wabibye kandi nta muntu wokurinda umusaruro w'icyo wabibye nta numwe barakubesha tiba gusengera ngo bikuveho kereka wowe wenyine ugiye ukarandura ikintu wateye ugatera ikindi kizima muzi imivumo tugira tutewe niki amahombi menshi nta principe nimwe umuntu ashaka kubahiriza nta principe nimwe principe yacu ni ukubiba iy'Imana ni ukumeza mwavuga ngo yeme sinaza babwira umuhungu umuvuga butumwa wambwiye bushize ngo akunda ivuga butumwa ngo yarahwereye uzuri kuzomva ukorera wowe ukora gute ati ahandi Imana yose yontuma nogenda ndamwe ati ako uri umugabo papa ugira Bibiliya ngo niyo ntaragura no muvuga ngo yeme muvuga ngo haleluya ndatinze cyane papa mwebwe wenda muri hano ndabona mutarashaka ugafata nkageto ufite foyer yawe ugakodesha inzu ugahita usangamo ukagura intebe ukagura n'ibitanda ukavuga ati ngiye kwiberamo hano mu myaka 3 nzashaka ugahita usanga harimo umugore mwobana cyangwa uhunga kubera Imana izayemera ko dubanza tugatereta tukabona gushaka kandi uko dukeneye umugore ntije kumuzana ngo wamusanga mu nzarimo gahunda yo kuvugisha uzoshaka ni gahunda yawe Imana ko kubakira urugo rukazogenda neza ni gahunda y'Imana kuko Imana ntizoguteretera ngo nakubakire Manuri mwiza Umva mahoro Umva umutuzo Manuri mwiza twavuga ngo yeme Hallelujah aba mama timwamubona nimba mutasizemo kubuye murasanga hadakubuye timugire ngo murasanga hakubuye murasanga hadakubuye kandi Imana ihari nimba abana banyu mutabagaburiye ngo mubuhagire baragumana umwanda Imana ihari kubera iki murashaka musange ubu nyine pastor usanga nkaje mu gitondo twese nta wahakoze tukamusanga ana makaro yahindutse irange ryahindutse agatuti kahindutse ntawo kunjiramo hano barinda kuzana ba Koffi ngo banze bashamburiye ngo twasanze ibintu byose byahindutse kubera iki Imana ikunda ko dukorana na y'ibintu byabaga bikavuga ngo wabipanze gute wabipanze gutya wabibyiki nabibyiki ngiki cyacika nzokimeza nabwiye umugore wanje umunsi umwe yanteye urwenya turi mu rugo bene uko nguko nari impuze ndi kuri machine ndakomeza nkora utuntu madame antera story cyane antera story ndambwa ati reka ubuyayo ndambwa ati nkora ubwo buyayo nyabona ariko twaduseka twadutera igipindi biratura ashira nk'icyumweru cya mbere icyumweru cya kabiri ndazinduka nja mu mujyi bisanzwe kwirirwayo none ari muri douche umwana wanje aramukomangira arafite imyaka 4 ngo koko muri douche aramukomangira ngo mama ngurimo koga ngo uziko papa avuze ngo avuze gutema ngurakayayo hashize amayingayo yararikuye hehe iryo jambo ry'akayayo umwana wanje yararikuye hehe ninjoro arivuze mu mayinga birashize none kubera Imana yari ihari kandi ziko umwana uyu ni umwana ariko Imana ni Imana y'amahame ni Imana y'amahame icyo umuntu ayibanisha azasarura
numva amahoro, numva umutuzo, Mana uri mwiza ibihe. Mama nako kubiganira nitonze nukuntu byafashe umutima wanjye. None mureke mbabaze yemwe tuvugisha ukuri nk'abakozi b'Imana. Iyo mwamusenga mukabwira Imana ngo izobambika imyenda mutambaye ubusa mwambitse bangahe? Mureke mbagira inama kuva none nimureke iryo sengesho nimutange ko iyo mufite. Bone ufite imiguru 3 y'inkweto wongera urare mwe huduma ngo ari kirato cyashose ushaka kwambara, iryo sengesho rireke tanga kirato kimwe. Tuzosengera ubwenge, dusengere kwishurirwa, dusengere umugore, dusengere abana, dusengere amasogisi n'amaribaya. Uwo mwanya tuzobona. Ico umuntu abiba nico azagira gute? Azasarura. Niha nta yindi harero ikeneye mu maho ngaho. Tumaze gukora ubukwe kwera ubukene bwinshi twari dufite revera, kwera ubukene bwinshi twari dufite. Nabwiye umugore ndamubwira ati sasa reka nkwereke ukuntu bazabaho neza. Inzara ntiyongere kukurya. Arambwira ngo se bazabigenza gute? Ndamubwira ngo gendere buriya mugabo utuye hari umusaza ugize ikibazo cyo mu mutwe wafushije abana n'umugore asa nk'ugize nka katroma, ari uzozana dusangire. Uzozumuzana dusangire, umuhereze kamambiri, umuha amashati yanjye utirumbaza ukomeze bimukorere. Nurangiza gusongera akasengesho gato kabwira Imana ngo nuko niko dushoboye natwe uzodutunge muri ino nzu. Umunyaka 8 irashize mwana azayiga tuza turya tubayeho neza. Umugore namubwiye ati tukazusengera ibitenge tugapfukame n'umunsi n'umwe uzamufata nka 3 wowe n'ugore umfakaza umuhe kimwe. None umuntu yaje mu rugo ishati yanjye ikenewe uyimuhe. Umuntu nubona ikoti ryanje ryo mukwira umbwire ngo uramuntu uzomuha ikoti turimuhe. Apa nyane gusanga umugore gutanga ishati mugafatana mu mashati uyimuhe. Nurangiza uceceke. Nje urimo kubabwira gutya urwo rugero rufatika. Mwavuga ngo yeme urugero rufatika. Nukuri kw'Imana kino kirato barakimpaye. Aya masogisi barayampaye, ipatrone naguze ejo bundi, ishati n'umuhungu bitaga umuza wayimpaye, isaha ni mudahinza nevuye muri Amerika, iyi telefone ni barayimpaye, iya iPad mfite barayimpaye, nabije nari nambaye barabimpaye, nizo nzambara ejo barabimpaye. Ako muzi impamvu babimpaye se? Nari natanze ibindi. Kandi ukomba bwije ukuri, nari natanze ibindi. Ngiye kuvuga ngo ntunge imiguru inkweto ibiri gutya 3. Ni muri no myaka 2 ishize. Nakaza uyu nguyu ejo bundi yarenda kunyica muri Kenya. Umuhungu yamaze arambwira ngo rero kweto ngo ni pataro wambaye muri vengura bimba. Namwe ati n'ukumutima kubwiye ngo namwe ati wandeke ipataro ugatwara kirato kwera kwira pataro ni ya costume nasize ikoti zane pataro gusa. Ngo nogera mu rugo ryo heza iryo koti. No kuko muzi nabanje kumbwira yarambwiye ngo nduna ngwereba kino kirato ndakirebe ngo nico cyonyine mfite urampa ico ngico wo hakana none nose murasha mureke mbabwire muzotinye Imana yavuze ngo ni Imana mureke mbabwira kandi kare mureke kwikomeza turahabwa umugisha ariko nje na Ndutira turahabwa umugisha utuwanyu kubera ko twese twasangiye ariko twego twongema akazi ko gusiga imiryango n'urugendo. Avuga ngo eme no muri kadepe baduhaye amafaranga menshi, muri kadepe baduherekeje neza, ariko muzima baduherekeje neza twabibiye kuza baduha amafaranga kuko iyo tutaza kuko mutaye twohereje mudabaga ngo Felix twagutekerera turashaka kuguha tibishoboka mwazimbaye kubera ko naje. Nukubira ko abantu bategereje umusaruro ntacu babivye. Muzi ko turemye mu gukora. Nta muri Imana yararemye ngo azosambane ngo azoroge ngo azibe azoteranya abantu. Biriya ni ibimenyetso bigaragaza ko utakoze ico wagombaga gukora, hanyuma kwere ko turemye mu gukora ugakora ikindi kitari giteganyijwe. Imana ikurema yari yakuremye kuzokora ibintu byiza. Kwere ko wanze kubikora tuzoguma ntacu wawe ukora ahubwo uzokora ikindi kitazagikorwa. Ibyiza rero ni ugukora ibyiza. Nudakora ibyiza ntuzoguma uko ngukumeze uzosanga wakoze ibindi bitazabikorwa. Kuko turemye mu gukora. Tuwo kwicara ntacu gutya gusa nguricaye. Akakubabwira iki gahunda yacu ni ukubiba Imana ikazazana umusaruro. Abantu bazakora ivuga butumwa batabishaka naho n'umugabo ejo bundi aranyicaza
niyo mpamvu twatuma kuvuga izo nkuru nuko ziba zaradutangaje. Aranyicaza ngo Felix we nk'ibyivuga butumwa ngo nabitangiye imbere yawe ariko nabonye ngo nta musaruro wabyo ngo ndabireka. None wagiye mu biki? Ngo ngiye nagiye mu byo gushinga amakanisa. Ejo bundi nsanga ku ikanisa baramwirukanye. Si umuvuga butumwa si n'umupastori. No murayike. Kubera iki? Yaga yica Imana yari yamuhaye kuko umusaruro ntiyari gahunda yiwe. Gahunda yiwe kwari kuja mwivuga butumwa. Imana ikazatanga umusaruro. Mwavuga ngo eme. Ndashaka kubabwira kimwe abanyabujumbura mwe. Mugabanya amazimwe n'amatiku. Ayo magambo urimo kuvuga azokugarukira. Ayo magambo urimo kuvuga azokugarukira. Ayo ntona amagambo abantu bakomeza gupyatura azogaruka. Tona umuntu w'umuhungu wakomeza gutereta ubwana bw'ubukobwa bw'abandi buto bw'imyaka 12 kereka ntuzoshake. Nawe uzobyara bazobikora gutyo umusaza utagikora bya bindi umwana wawe uzabikora mu maso gutyo uriri. Imana yaravuze ngo ni Imana ya Abrahamu na Isaka. Abrahamu yaragiye arabesha ngo Sara ni mushiki wiwe abyara Isaka. Isaka ababesha ngo umugore we ni mushiki wiwe. Ni Imana y'amahame ayo makuru muyamenye. Nimushaka gukata ko karo tangira ukora ibintu byiza. Icyanyuma cya karindwi soza isomo ryanjye byanga byakunda tuzasarura uko byogenda kose tuzasarura bitinde bitebuke tuzasarura gahunda gutese nakora ivuga butumwa ejo bundi mperetse kujyana mu ivuga butumwa mfite utubazo twinshi two mu rugo bisanzwe ndagenda ndarikora mutuze ndangije madame arambwira ati none se base mwivuga butumwa hari ikintu data yaba yaratanze mu murongo ndamwe ati yaragitanze bagoye amafaranga ngahe namwe 2020 by'amanyarwanda nategesheje 17 hasigara bitatu none bitatu harimo ishuri ry'umwana n'inzu kandi nawe kuragenda i Burundi tugomba gusigarana ifaranga bitatu biragenda gute ati wowe gahunda yanje kwa ari ukubiba naho gusarura byose bizokorwa. Tanza sesta Ndutira twaje hanga bimwe bitakemutse pastor ngeze ahangaha umuntu arambwira ngo ndashaka kwishura umwana wawe ishuri urinde ngo si ngombwa kumenya nyibwira nyabona sinkwibwiye nyabona barumbwire nusubira ndagukupa yishura amafaranga y'ishuri na n'ubusimuzi. N'ibindi bibazo byose nari mfite byarakemutse. Ibibazo byose naza nibaza mu mutima Imana yarabikemuye. Kube gahunda yanje kwa ari ukubiba gusarura ni gahunda y'iki Imana. Gahunda yo kuzana umusaruro ni Imana. None abantu bari mu gukora bagononwa ukamubwira ngo umuntu araguhimye akaguhima umuntu akama kubwira principes zituma atabikora uhimye ndese harende. Ndeba umukobwa uzudufasha imirimo dasoje wo mu rugo ariko uwo mukobwa azavunika mana azabyuka mu gitondo agategura abana bakajya ku ishuri hashira umwanya twabyuka akatubwira ngo icyayi cyahiye twebwe mu kanya twaturira kuri WhatsApp tuvugana n'inshuti akabatetse ibya saa sita twavuga ngo turirambika mu masaha 8 umwanya mutoya akatubwira ngo umwana agivuye ku ishuri ngo reka ngo amwuhagire ngo amuhe igikoma tukabyuka bene uko nguko umuntu abyuse mu kagoroba ugasanga ibintu byose yabiteguye. Twagira ngo turaja guhunyiza twe mu ntebe gawa hunyiza ngiwe ntaryama ngo aracacanira ibishimbo akaryama saa 5 yabyutse saa 12 naho ubwo mwege banyiri urugo ko muramufasha bene kangaka kamwe 2 3 mukatuza ku kwezi tukamuhemba amafaranga ngahe 2020 by'amanyarwanda kubera ko uwo mukobwa yemera izo mvune kandi ari umwana kimwe n'abandi nuko aziko nyuma y'ukwezi tuzamuhemba. Mwavuga ngo eme nose mureke imbabazi kumurabona rino joro twaraye Imana izaduhemba. Mwabaririmbye mwe muri mukuririmba mwamutekereza ko uyu muntu azatugorora azaduha ingororano apana pasiteri hano
hanike mwarangiza kuririmba wenda rimwe yabitewe nuko yabyutse akababwira uko ashaka, ariko muza mubitekereza mukavuga ati iyi Mana nkorera izampemba. Urwego rwo kuburana n'abanyabyinshi, ngo mburane n'abanyaburundi, ngo mburane n'abandi bantu, abantu babambaza ngo se Felix ngo uyu ni umurongo wahaye, ngo urabona bino bintu bizavamo iki? Ninde utabizi? Nimba utazi ko bino bintu bizovamo ibindi bintu byiza. Aba bakora ibibi namwe, nukuri ko Imana nuko utamenya ibihe disi, ubwo n'ubwenge butari bwinshi, ariko womenya ko umuntu azabiba none akazasarura ejo, wareka gukora ibyo ngibyo urukora nimba atari byiza. Sibyo, ntabwo ari byo. Nimba ibi ngibi wabona bizo, kuko Imana yaravuze ngo ni Imana ya Abrahamu na Isaka nande na Yakobo. Kubera ikibavuze ngo Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo ni Imana ya generation. Iyo umuntu yakoreye Imana neza izigera ku bana ikagera no kubuzukuru. Iyo umuntu yakoze ibibi biza bigera ku bana ikagera no kubuzukuru. Umugabo bita Abiyatani soza yigeze gufasha Dawudi isanduku mu gihe cyo kugira abandi batambyi bose bagiye bagambana. Hanyuma ngo Dawudi yagiye gupfa abwira umuhungu wiwe ati bari abagabo bose ndagusabye. Yakoresheje ijambo ngo uzabanige, ngo ntiyagire n'umwe uzosigara. Amubwira abagabo bane, avuga ngo Abiyatani nango yari ku rutonde rw'abantu bari kuzogirirwa nabi, bari bagomba gupfa, bari kuzomureke okora ko akantu keza yigeze kunkorera. Niki wigeze kumfasha isanduku ry'Imana. Biya biramukije, ariko aramubwira ngo nawe yari ku rutonde rw'abantu bagomba kunigwa, ariko uzomureke, hari akantu keza yigeze kubiba. Ngovuga ngo yeme ni abakora ibibi ni mureke, ndabinginze kubwo imbabazi z'Imana, abakora ibibi ni mureke disi, ni mureke. Abagabo babiri bagiye gukoshanya, Manyane ngo avugira hejuru cyane, avugira hejuru, ngo mugenzi we aramubwira kuko nkuko twadukoshanye ngiye na Butros. Mwavuga ngo yeme muri hano ngiye gusoza, nkuko twadukoshanye na Butros jewe nkamvugira hejuru ngatongana, ngo umugabo mugenzi we kubera ukuntu yari afite amahoro menshi yamamubwira ngo tuza wa nyanja, ngo tuza wa nyanja. Kuko yari yatonganira hejuru kandi babakoshanye, abone yavuze amagambo menshi batari si ngombwa. Tuza wa nyanja, none nanje mwe mwamukora ibintu mutuze mwa nyanja. Ni mureke. Sinabwiye ko cyabundi nagiye mwivuga butumwa, ndabwiriza mu pastor nkabona anjanye nkuko pastor Yooo tuzana mwivuga hano tugasubira nayo tukagaruka. None numva pastor aramwe ngo Felix we uko nanje ngo mfite abahungu mungana. Pastor bangahe? Ngo batatu. Bari he? Ngo hirya mu Kanyanga. Nose ko batazabaza mu nzu y'Imana, ngo ntibaza bakandagiramo. Uko ninje n'umugore twa dukomeza kuja kwikanisa ari we reveraga. Wenyine yamavuga kwa abahungu ngo sinzi ukuntu babaye Felix uramfasha gusenga. Muri mbaruko nanje nazinyweye. Aho wanze umusaruro. Tumwamona abahungu babaforoda mwamukorera Imana, muzobereka abahungu banyu baforode uzumubuza abire byange. Uzosarura. Kuko ni principe. Imana zibura uko ibigenza. Kuko ico wabibye nicyo uzagira gute? Uzasarura. Twebwe umuntu azamafata hariho gukorera Imana akabitora gutyo akamabyanga akamatora uburozi. Wabuze ikindi wotora. None dufite n'abandi barozi none batakiroga umuntu umwe. Basikiye umubwira ngo waroze runaka ngo yaye umanze mu babumbire hamwe akabaroga muri itsinda. Tibage. Kuba ngo yamaroga umuntu umwe ku giti ciwe hari ababirenze. Akashaka ngo baroge babaye akagugu nyine. Ni bangahe? Ni barindwi. No bakurogera. Akubera ni umuntu umwe gutya yarabirenze. Yo ni principe ikomeye cyane. Mwamona umwana wakuze abona se na nyina baba mu ntambara zidashira, azagira ngo niko bazabubaka urugo. Ntabwo ari uko nguko. Nuko ari imbuto mbi yameze mwanyu. Ako si urugo rwubakikwa. Umwana wakuze abona nyina azasuzugura se, azagira ngo niko kuba umugore mwiza. Ni nyoko wabibye nabi ariko siko ingo bazazubaka. Abagore bazabubaha abagabo.
nkonza karamata nshuti we sinza zisoni zaguhazi byiza zagushira hejuru hejuru kuko wamenye izina ryanje konkoza karamata nshuti we sinza gukoza isoni zaguhazi byiza zagushira hejuru hejuru kuko wamenye izina ryanje maze ukanyizera. ako bizaba bimeze neza. Yesu nampamagara kamwe ngo Felix ngo ngwino nkubwire papa wanje wihangana intambara zose abesede wakoze ivuga butumwa neza umuryango wanje umeze neza nimuze mwinjiye mu rugo rwa data. Bizaba ari byiza cyane. Akana abandi Yesu azabwira ati yewe warampemukiye siwo masisho nari nguteze mu wanyene dibuwe nari nzi ko kubibujumbura kwawe uzambera umugabo mwiza ariko imbuto wabibye ntabwo nazinezerewe. Doje hano imbuto wabibye no abantu rero iyo umuntu arimo kubiba asa nkuwawuhoha kandi kiza kikwereka ko mureke bagwira ukuntu kubiba bigira agaciro. Uzofata ibishimbo ubitera ahantu heza ufata n'ibindi bimwe gusa wamupfa kuzaraza hahandi uzosanga byarameze. Dufite abakristo bamwe nk'ibishimbo byameze zo kwicukiro gusa. Nuvuga ngo tubafite abantu babareze tubafite iyo ntibakimeze tubafite abantu babareze tubafite abantu babarebereye abantu bari bazi ko babajugunye bamamena kudushimbo two kwicukira gusa badafite umuntu uzusara ko turahari twarameze. Banamera bicucitse urugomo gusa. Nk'abanyabujumbura mwe ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana nanjye ndimo kuganira nimutangire gahunda yo kubiba mureke inzangano n'amacakubiri tunose mureke mbabwira kandi nuba mwikanisa ukaricamo nkere kusenge biragusaba ibintu bibiri gusenga no kwihana aho wavuye nutabikora bizokomera rizocikamo ni automatique. Ico ntimugisengere pastor ni urugero nimba arantu gutyo wakubise ukaba utaratunganyije neza rirere neza uzoza umenya ngo rizocikiramo hariya ni Imana yabikoze. Imana yarabiremye yarabikoze. Nutuka umuntu ubizi neza terike iyo usebeje umuntu ukamubeshera ikinyoma atakoze Imana izahagurutse igifu kikagusebza ku munsi w'amateka kozohanangwa na cagifu. Iyo ni principe. Nusebye umuntu ikintu atakoze Imana izahagurutse igifu nawe igifu kikabadukana ikinyoma kikagukubitaho ikinyoma kikagufata kandi watuswe n'igifu waratukanye ufite ubwenge. Muvuga ngo amen. Amakuru atega ihamye uzuyatinya tukazupfa kuyavuga nuyavuga nkaho ari wowe wabikoze ndakubwiza ukuri ayo makuru azakugira impact. Mutinye kubiba ico umuntu abiba nica azagira gute azasarura. Abantu niba bitinye niba byubahe ni principe nabwo ngo niryo hame rikomeye ku isi. Nuvuga abantu neza gusa ushaka kumenyere Ndutira yaravuze ajambo yavuze turi muri Kenya aravuga ngo tufite ikibazo cy'abantu batwanze barabitubwira ngo dufite n'abandi bantu badukunda ariko babicecetse. Ushaka kuba rumsha amajwi y'abantu gusaba kwanga ariko hari n'abantu bagukunda gusa nuko batazabikubwira. Abafite umukunda abandi muze mubibabwira. Nimba ari umuntu ukunda muno mwikanisa ubimubwire mu izina rya Yesu. Kubera iki afite ikinyoma amazimisi afite ikinyoma cy'abantu bamubwiye gusa ko bamwanga azatekereza ko nta bantu bamukunda. Hari abantu bagukunda barahari. Niba bikubwire mu izina rya Yesu. Sos ijambo rya nyuma gusenga bizabihindura umuntu wasenze mu ishusho y'uwazasenga. Gusenga bizabihindura umuntu wasenze mu ishusho y'uwazasenga. Urukundo ruzaruhindura umuntu wakunze mu ishusho y'uwamukunze. Imirimo myiza
izahindura umuntu wayikoze mu ishusho y'uwo yimutumye. Esko birumvikanye? Njewe Felix ni insenga, nzohinduka mu ishusho y'uwo naza nsenga. Gusenga biza bihindura umuntu wasenze mu ishusho y'uwo waza senga. Kuririmba biza bihindura umuntu waririmbye mu ishusho y'uwo yaza aririmbira. None kubera ki pastor, kubera ko abantu barimo gukora ibintu ntibihinduke. Njewe Felix ngakora ibintu ntibimindure na gato. Ninde muntu wahinze uzukenda avuza induru. Agenda avuza induru ngwinzarira mwishe. Arategereje. Kuko harimo akantu kitwa kwihangana. Ukihangana ibintu bikamera kandi ukazasarura. Niko ntuze yavuze. Niko Obama yavuze. Obama yaravuze ngo umuntu ushaka umusaruro w'amezi 3 ngo azohinga amashu. Amezi 3 abayeze. Umuntu nashaka umusaruro w'imyaka 10 ngo azahinga igiti cy'umwembe. Ngo ariko nimushaka umusaruro wa burundu ngo uzigisha abana bawe. Nimushaka umusaruro w'amezi 3 uzohinge shu. N'amezi 3 zikaba zireze. Nimushaka umusaruro w'imyaka 10 uzotera igiti cy'umwembe. Ariko nimushaka umusaruro wa burundu uzite ku muryango wawe. Kubera ko abana bazagutunga mugihe nawe utakibasha gukora. Mwavuga ngo eme. Bwana Yesu asifiwe. Biroroshe cyane kubatahura. Nogera mu rugo nose wombwira ngo umwana ndasoje pastor. Umwana yogira se na nyina bataragira n'agataramo ku munsi umwe mu gitaramo cyane injoro akamara imyaka 10 azagira ngo abantu bose baza baryama. Hari urundi rugo abana bagira programme yo guhagarikira. Hanyuma ico cyana cyakuze gutyo kitazagihagarikira bakagikubita amateraniro gutya mwikaniza. Kizagihohotera ukoze ibyo cyavuze. Atandukanye n'umwana wakuze mwawo ari kubona bahagarike nyina kamwe ngo uzuvuga gutya baza basenga gutya muze dufukame twese. Mwavuga ngo eme? No kweri kushaka umusaruro aho mutabibye. Kweri ko abantu bashaka amafaranga menshi batazabayatanga. Nimba abantu basengeye amafaranga kuri Koffi afite amafaranga. Koffi umuntu afite amafaranga. Akora abantu babaganira ari mumve ngiye gusoza. Narambiranye cyane. Y'abantu bafite amafaranga Koffi. Iyo ufite amafaranga nkuko yafite. Imana ziti yohereza abakene. Bagatangira kukubwira ngo Koffi ngo twatugiye kuburara ngo aduhe uvemire. Warangiza ugatangira kuvuza induru ngo ntayugira. Imana zitangara kandi ariyo yaguhaye. Uko abantu bose bagize amafaranga Imana zibwira abakene ngo nta mafaranga mfite ayo nari mfite nayahaye Koffi. Mwogera kwa Koffi. Babwira ukuntu ubuzima bumeze. Iyo mutari kumwe n'abanyonzi ari gutwara igare. Atwara igare. Azagenda n'abandi banyonzi nk'icumi. Gace mu gitondo wo kubera management ukaguramo ka moto. None tuvuga ko usize babanyonzi mwabanaga 9 wowe twaye moto. Ya moto bwaca mu gitondo ikakubyarira akamodoka. Kuvuga ngo uzogume hahandi mu modoka. Biragusaba ngo uzuca kuri abamotari ubahe 1000 nugera kuri babanyonzi ubahe 500. Babanyonzi bazakomeza kuvuga ngo mana shimwe kwa Felix moto, Felix shimwe kandi ya moto yavuyemo imodoka. Ariko iyo wirase ku bamotari tubitwareho neza. Abamotari bazavuga ngo umuntu twara abana kandi yabanje kuba umunyonzi agira moto none afite imodoka none asigaye yiyemera. Barangiza bakakwihorera. Iyo ugize ibyago ya modoka yawe kagonga warangiza ugasubira kuri moto. Abamotari ntibaza bakwihanganira. Baza bakwaraza ngo usubire mu banyonzi. Wasubira mu banyonzi. Abanyonzi nubundi wavuye hano urahadusiga uragenda uzamuka ntacu watumariye. Bagashaka kundu rya gare ryawe ritobora amapine. Bagashaka kubaho nta n'igare ufite. Ubuzima bwiza rero intambwe yose Imana izakugezaho uzakomeza utonyangiriza abandi bantu wasize. Mwavuga ngo eme. Uzakomeza ugire gute? Utonyangiriza abantu wagize gute? Wasize. Ciya bugufi utuze nimba ari amafaranga ukomeza ubayeho dukeye. Nimba ari imyambaro ukomeza ubagirire neza. Yesu nawe azakugirira neza. Ico umuntu ayiba nico azasarura. Muna mabonane umuntu azamafata abana biwakarya. Barategereje ngo abana bazabagaburira. Umuntu wareze abana b'imfubyi ntumugire ngo muzomera kimwe. Umuntu wafashije abantu ntugira ngo muzomera kimwe. Umuntu wasenze cyane ntugira ngo muzomera kimwe. Umuntu uzi kubana n'abantu neza ntugira ngo muzomera kimwe. Koffi hangane mutange mwumva Koffi
imvugo ya Koffi wihangane mbivuge gutya pa imeze nko guhohotera cyane kubera ko batazabikata kubera ko mutazamo murambirwa uko afite indi kote foro iruta ukunguka azakomeza kwivugira ndababwiza ukuri nta muntu wovuga gutya ngo areke gushira impamvu ko fatazashira hari indi kote foro agira iruta bino muzamubona ababakora ibyiza ni mu bikomeze ababakora ibibi ni mureke bizabagarukira ababakora ibyiza ni mu bikomeze muzabona umusaruro wabyo ababakora ibibi ni murekere bizabagarukira niba ugarukira uzabwira abantu ngo bagusengere bidakunda izo ntambara waraziteye biragoye Mwami Yesu ndagushimiye kubw'icyubahiro cyawe n'imbaraga ugira imbaraga z'Imana Iby'agaciro duhamya bugenda ndashima hari abantu satani yariganyije bamuzima bwo kubiba imbuto mbi gusa zabagiraho ingaruka n'ibintu kaose yagushimiye Mana byanga byakunda tuzabona umusaruro byanga byakunda tuzabona umusaruro byanga byakunda muhaguruke dusenga babishoboye n'indangiza nziza gusoza muhaguruke dusenga babishoboye usenga ubwira Imana ngo Mana iki nabibye ukimureho utangira urugendo rwo kuba ibintu byiza uzasarura wisengere ubwira Imana ngo Mana iki giterane cya none ndagusabye imbaraga zo kuba ibintu byiza nzabona umusaruro wabyo akaba n'ibindi wabibye ushaka umusaruro wabyo ubwira Umwami Yesu ko wifuza umusaruro w'ibyiza wabibye Mana Isiraheli we twazamurika ngo haleluya haleluya babwira kandi mwamwana uko nguko hafi ya twese abantu bakomotse muri Kongo twagiye tugira basogokuru bagiye bashaka abagore babiri batatu bane abagore babiri abagore batatu si uko byagiye bigenda arana amaraso y'ubusambanyi muzayikureho n'amaraso y'ubusambanyi akubamo kuko nta muntu ugomba gushaka abagore babiri uzabyikureho ubwira Imana ngo ngewe ndi cyari mwegisha yewe wenda pastor ntanga urugero mu aho tuvuka nimba ndi umunyabyinshi none uyu muntu w'umunyabyinshi baza banyitirira yavukaga ari kinege hari undi muntu bavukana none uwo muntu yabaye ikiwi mu mwuka rero birashoboka bizashoboka ko navukana na murumuna wanjye turi abanyabyinshi ariko mu mwuka hakavamo ikindi kinyejana ciza indi generation nziza itari abanyabyinshi ariko iri mu mwuka w'Imana ugatangira ibintu bisha ukaza ukora ikintu k'umuntu wawe kibikira abana ukaza ukora ikintu nk'aho kibikira umugore ejo twagiye gusenga ahantu dusanga umugabo yaryamanye n'umugore utari uwe hanyuma umugore abikora inshuro nyinshi turimo gusenga baba ngo no mwuka wo kuryamana n'abagore ngo wazanwe n'umugabo umugabo yabikoze rimwe umugore abikora imyaka myinshi byagenze gute uno mwuka wo kumeza gura wazanwe n'uno mugabo kuko yabikoze mu rugo yarabikoze hanze uno mwuka urinjira umugore abikora kenshi icyo umuntu abiba nicyo azasarura mwavuga ngo amen ababyeyi mama ntabwo ari mwebwe muzamuroga gusa
n'abagabo bazabaruga n'abahungu batoya n'abakobwa. Kuroga uwo mwuka w'uburozi ukaza ku bana batoya, umwana wa muto bakazanga kumushaka ngo nyina n'uwo murozi. Kubera iki? Hari ikindi kintu cyiza umuntu yakora. Si cyo cyaha gusa, no kubesha n'amatiku n'inzangano. Tugo mwikanisa abantu bagakubitana amakike turi abapastor. Kubera iki? Uku Karumeli itandukanye he n'Agape? Si umurimo w'Imana. Satani yamara kuturiganya tugashaka ingingo ngo ikanisa ryacu rigira no murongo. Uhu utari wo muri Bibiliya. Kwiyegereza abashitsi. Murakaze bene data n'Imana ibaho umugisha hamwe natwe. Iyo mwamo bivuga tubivugire rimwe Koffi. Ubivuge nanje mbivuge. Murakaze bene data n'Imana iduha umugisha hamwe namwe. Amen. Uko ntitubihuje. Aho bavuga ngo natwe je nkavuga ngo namwe. Ama doctrine gusa sanzwe. Ariko icyo basaba iki? Ndabasaba kugira ngo umenye ko biri uzobisanga. Ibyiza rero ko ibyiza. Ibingibi bireke. Amafaranga watanga. Nzareba kwikereza mu mutanga amafaranga nuko uzatanga ugono. Abra ugono mu wowe bireke. Niba wayatanze Yesu azoyisubiza. Yesu sage kukubukwe. Ibikorwa mwamukora hanga byose. Yesu azobagirira neza. Irivuga gutuma twaje mu Koffi. Nimwiko mutwinginga mu duhenda he. Imana izaduhenda. Nani Yesu ndagushimira. Amen. Titasime. Iby'agaciro kumugira duhamya ugenda ashima iby'agaciro kumugira duhamya ugenda ashima iby'agaciro kumugira duhamya ugenda ashima iby'agaciro kumugira kasa iby'agaciro kumugira n'uhamya ugenda ashima iby'agaciro kini hasi na fire kumugira